UMLA ka Mawkyrwat ubadairu umentri katanat PHE uba renek dan lingdot tongkar hinden kasngi nyotrek risau araja arpuar ulapli ki mau nong rem jongki khatwait ligi skim bam di hakathan Mawkyrwat Southwest Castles District kibaladak mang pisa hakador kaba chispa khatar klur bat kiban saajing mentoy ya saupundret ligi snong hakane kathan habakran ka jingelang hapalau jong office PHE ha Mawkyrwat uba renek dan ulayathu baki skim bam kibadang ya chaprang hakajing pentrai hapo kathan Mawkyrwat menta kidon kumba saupundret li hakajing mang tingka kabalong Southway Point nyon riu klur kibala nang tray bat kumjo kitu kibala dap mang pisa bat kiban sakhot tendar kila poi Haduh shispa sanpo klur tam AA bat nyo kajing ya chaprang hakabangila yo hashwai kabangila yo ekeri kasngi ko mata ban yo ban leo foundation stone jogiri khatway tri skhim ngila de don pa mata ki skhim hangne Mawkyrwat ki on ko yung skhim kumba sau pheu riu tli ki skhim yakeba ngila nang tray mata ki on ko yung walk hangne Mawkyrwat konstitusi jongi barok way kumba sau pheu riu tli ki skhim ki don bat ka total amo yakini ki skhim ni keba ngila nang tray mata kilong kumba sau pheu way kror nyau pheu riu lak yakiba ki skhim kilanang ya chakmat hakaching tray mata bat ka total jong ki skhim hakaba Haduh mata ka bala sanction Mawkyrwat konstitusi jongi kiba kilanang tray bat yakiba kansa khat tanda kala poi kala cross ka shispa san pheu kror tam kumba shispa san pheu shispa san pheu ar kror ye ladap sanction ni kam Mawkyrwat konstitusi bat menta kinang kam benya chakmat hakaba yok khat tanda bat kini kam ke bala nang tray ngidon ke jikmenti bat ke jinge babaro ki water supply scheme hangne Mawkyrwat constituency on yok ban sanction hapoh jong kini katu kat ne benai ya ka ba yok ban sanction lut ya baro ki scheme